nkomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane aho uri hose ku isi. Ikipe ya Arsenal rero n'abafana bayo tubabwira ati felicitation rero kuri Commission bamaze gutwara umwaka wa 2020. Akaba ikipe ya Arsenal ikoze performance nziza cyane ku ikipe ya Liverpool, babasha kunganya kimwe mu minota 90, hanyuma ikipe ya Arsenal iza gutsinda kuri penalty 5-4. Ikipe ya Arsenal rero kuri penalty maze iminsi yitwara neza cyane mu by'ukuri, penalty 11 iheruka gutera amarushanwa yose yinjiza 9, ikaba yitwaye neza cyane bitandukanye na mbere yaho yari yateye penalty 10 ikinjiza 4 zonyine gusa. Ikindi cyaranze iyi match akaba ari Pierre-Emerick Aubameyang waje gutsinda igitego, hanyuma aza kuba rero akora isinye yibuka Chadwick Boseman witabye Imana. Iyi match kandi akaba Maitland-Niles ariwe ubaye umukinnyi w'umukino kuri uyu mugoroba. Ku rundi ruhande ikipe ya Chelsea yakinaga match ya pre-season ikaba inganyije n'ikipe ya Brighton Hove Albion igitego 1-1, ariko igitego cya mbere kikaba cyatsinzwe na Timo Werner mu by'ukuri kuri cross ndende cyane yaritewe na Hakim Ziyech, hanyuma Hashunodoi akoraho urabibona ahangaha, hanyuma ahita atsinda igitego. Amakuru rero agezweho ari kugenda azamuka kuri Lionel Messi nuko uyu mugabo akaba ejo ikipe ya Barcelona izaba itangira preparation zayo rero zo kwitegura gutangira imyitozo ku munsi wa mbere, ejo bakazabapima COVID-19 abakinnyi. Messi ntago azahagaragara nkuko RAC1 iri kubitangaza ndetse na ESPN. Andi makuru kandi nuko Pep Guardiola akaba yibereye i Barcelona, akaba rero naramuka agarutse mu gihugu cy'Ubwongereza arafesinga iminsi 14 ya quarantine, byumvikana ko atazakorana pre-season n'ikipe ya Manchester City. Andi makuru yavugaga nuko Kalidou Koulibaly ari gushakira cyane n'ikipe ya Manchester City, ariko ibihari kuri ubu ngubu nuko amaso yose barekeje kuri Messi. Hanyuma turindiriye kureba, hari inkuru y'umunyamakuru Mutaliyani ejo yatangaje yuko ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 hari indege bamaze kubukinga izahaguruka i Manchester igahita igwa i Napoli, hanyuma bagahita bahafata Kalidou Koulibaly ndetse na Fawzi Guram ugomba kujya mu kipe ya Southampton, hanyuma Kalidou Koulibaly yerekeza mu kipe ya Manchester City. Iyi nafe iri gukurikirana. Andi makuru ari kuvuga mu kipe ya Napoli nuko yamaze kumvikana n'ikipe ya Everton kuri Alan $25 z'amayero ndetse na bonus ya $3 Andi makuru ari kuvuga kandi mu kipe ya Arsenal nuko umuzamu Martinez Damian bahesheje Commission mu kanya, akaba biri kuvuga ko ikipe ya Aston Villa yamaze gutanga bid ya £10 z'amapaundi ikaba gushaka kumugura. Mu gihe kandi andi makuru ari kuvuga mu kipe ya Arsenal nuko Rob Holding ikipe ya Newcastle gushaka kumutira yashatse gushyiramo option dasha ibintu byose bita bigo hasi, ariko Newcastle cyane muri gahunda yo gutira Rob Holding mu ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Chelsea kandi yamaze gushyiraho igiciro cya $50 z'amayero kuri Ngolo Kante, ubwo barimo barabwiye ikipe ya Inter iri kumushaka. Manchester United ikamaze kurekura ku buryo bwo gutiza umuzamu Joel Pereira imyaka 24 akamaze kwerekeza mu ikipe ya Huddersfield Town muri season 2020-2021. Manchester United kandi ikaba iri gushaka Donny van de Beek, uyu nguyu rero akaba umusore w'umuholandi ukiniye ikipe ya Ajax Amsterdam, akaba kandi kuri uyu munsi atanagaragaye muri squad y'ikipe ya Ajax Amsterdam imaze gutsinda ibitego biri kuri kimwe ikipe ya Eintracht Frankfurt mu mukino wa gicuti, ariko hagati aho ngaho n'ikipe ya Tottenham Hotspur bikaba kuvuga ko bari kumushaka. Rero aya makipe abiri yombi Donny van de Beek ashobora kuyerekezamo. Ko kandi Carlo Ancelotti akaba yamaze kumvikana na James Rodriguez, uyu rero agomba kuva mu ikipe ya Madrid yerekeza mu ikipe ya Everton rwose medical ni mu cyumweru gitaha. Urabona ko na James Rodriguez asa nkaho ari guteguza ibyo bintu, akaba yashyize kuri konte ya Twitter. Nako kandi ikipe ya Madrid igiye kurekura Mariano Diaz, akaba agiye kujya mu ikipe ya Benfica bamaze kumvikana. Ikipe ya Chelsea ikaba yamaze kugera mu gihugu cy'Ubutaliyani irashaka umuzamu Gianluigi Donnarumma, akaba umuzamu w'ikipe ya Mirase iramushaka $55, gusa ariko uyu mupeti akaba asigaje umwaka umwe w'amasezerano. Chelsea ishobora guprofita ikamwibonera ku giciro cya make. Hagati aho ngaho ntago ibirimo yonyine kuko n'ikipe ya Paris Saint-Germain iramuvugamo muri iyo deal. Ikipe ya Inter ishobora gutakaza Marcelo Brozovic, uyu nguyu rero akaba ashobora kujya mu ikipe ya Bayern Munich gusimbura Thiago Alcantara aramutse agiye, gusa ariko na Paris Saint-Germain ibirimo hafi aho ngaho nk'uko Corriere dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani bitangaza. Hanyuma nyuma y'uko Houssem Aouar yasanzwemo COVID-19 mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa akamaze gusimburwa na Naby Fekir. Ikipe ya Tottenham Hotspur rero irashaka umwataka waza gufasha Harry Kane kwataka hariya imbere mu ikipe ya Tottenham Hotspur, akaba rero bateye mu ikipe ya Fenerbahce barashaka umusore Vedad Muriki, akaba rero ikipe ya Fenerbahce yamaze kubabwira ati ntabwo tujya munsi ya $20 z'amayero. Na afere yo gukurikirana cyane. Santiago Bernabeu ikomeje kuvugururwa, hanyuma bakaba bamaze kugera kuri faze yo gushyiramo ubwatsi mu kibuga. Nako kandi ikipe ya Leeds mu gihugu cy'Ubwongereza yamaze gusinyisha uyu munsi Rodrigo Machado kabisa, umwataka w'umuhanga cyane babonye ku giciro cya make cyane $30 z'amayero. Les amis, bihe byiza cyane, Imana ikomeze barinde kandi mukomeze kwirinda COVID-19.